perayaan Natal remaja na pasubulong hanggang Sirawon. Nahu parsang kami amang capai Daniel Tambunan. Nahu parsang kami Musena angka perhaladu. Nahu parsang kami Musena amang pendeta nami nang soboni tu nahu bahul kami na toto nami. Di hari Natal tahu kita lumayan memperingati hari hari tubuh Tuhan Yesus seperti Natal tahun. Rahmanan kita sesuai itu subtema ni Natal Stasa dari Iwa tentang mahita masih hahulungan, masih tangiangan, masih haposan, masih urupan di bagasan hulung nasihat Tuhan ini. Rahmanan kita lau pasahatun barita nauli marhite-hite area tubuh di Sipalway nang sobo di tudungan saluhutna marhite na talon bumimanan kita tu sesamatta gimana pasogulung nang tu sude kita rakmar singahulungan maka lason hari hatu tubuh itu harta perjulung sesahali tatanya kulma acara tuh lancar dengan damai boy mardalan acara tuh langsung kode musena pemaradihan itu anon dung sipul acara perayaan Natal UBK bima songon lela imalau pembelian atau menambah uang untuk seragam kor di Naposo Bulung remaja Naposo Bulung di HKBP Sirawon. Ria mahita sudinan naon marlas tirohanisi mulu penan na hurang dengan soti ada kesalahan unang mahitanian gabe mekel manang adong keributan naon tamaklumi madung anta di majelis mungkin atas audisian au sebagai panitia ketua panitia Natal boleh Shalom.